Sibira kurungi omurebi wa Tayari West kandi nakwakira mu program omushaho wawe erikubera buri lwa kabiri shayi shatu neshweka ezo mukiro program egi nekishibwaho ekitongore kya National Medical Stores ekitongore ekikujunanizibwa okujanjaza embazi omu ihanga lyona. Obwa hati nitukugiranguza aha website ya National Medical Stores obase kumanya embazi okwo kutambura omu kyanga kya muhereza wawe ndi Olivia Kamusime kandi erizoba tuzakuba nitugamba aha buriro burikukira kuteganisa abashaija aho orikushanga ngu namunonga abashaija bashise emyaka 50 na n'okweyongyera ahaiguru. Abashaija 10 ab'okubugana 5 niba biine oburwire obwa prostate narishi oburwire bw'okuzibukira obwija bukakwata abashaija emyaka yaba negenda nekura. Erizo nitujakuba nitugamba na Dr. Robert Natumanya kuruga specialist aha okubasa kuba nitwongera kukyengana munonga aha burwire obu aha bwenki nibukwata abashaija ab'emyaka yija nekura. Prostate n'ekicweka omu bicweka by'abashaija ekirikuhanguha hakarugamu oburwire oburimu n'okwigara na munonga abashaija barikurenza emyaka 5. Prostate egi eine omugasho na munonga omu maizi agarikuhweraho omushaija okuzaara. Ekicweka eki ekikumanywa nka prostate kikabanza kushoborwaho omushaho Herophilus omu kyasha kya kashatu wagirizaho kushoborora omugasho gwayo. Ahagati ya 18 na 19 abashaho bakatandika kwongera kucondoza aha prostate egi erikuteganisibwa na munonga okuhanguha kwa prostate. Oburwire bwa prostate kubukweyongyera bubaasa kurugamu n'ekookoro aho prostate cancer erikukwata omwanya gwa 4 omu nsi yoona omu kansa ezirikuteganisa abantu. Dr. Natumanya Robert nashobora ko abashaija okutandikira aha myaka 5 niba bari aha kabi k'okurwara prostate. So indwara ya prostate n'ekigambo ekirikumu n'omu public omu bantu abakuzire okukira. Prostate omu science nikiriga omu prostate gland ninga enturugunyu abanyankore bamwe bagyeta akahago. Egi enturugunyu neshangwa ahansi y'oruhago haihi n'omuhanda gw'enkari kandi eri omu bashaija egyo prostate gland. Eine emigasho etari emwe n'emwe omu buhangwa bw'abashaija konka ekibi ekyokubaho obumwe nerugamu endwara obumwe eba mpango munonga eguma neyongyera obuhango okukira omu bashaija bise emyaka 50 okweyongyera ahaiguru kandi abamwe n'abamwe ehinukamu na kansa ninga ekookoro ebakweta kansa y'abashaija. Bitu prostate egi kerigumizamu nehanguha kibaasa kuzaarukwamu prostate cancer. So omu buhangwa bw'egyo prostate mukama oku yagikozire omu bashaija boona okukira bise emyaka 50 okweyongyera ahaiguru neguma nehanguha neba mpango. Nk'oku tukukimanya nk'omwana oku akuba ari muto akaguma nakura naba muhango na prostate gland egyo eine obutafaari ninga cells ezoguma nizebaganisamu omu ky'obuhangwa kugira ngu egume neba mpango okukira waguma nosya emyaka 5 ninga 6 n'okweyongyera ahaiguru. Konka omu bamwe oshanga yaguma neyongyera obuhango kukiza abandi kandi oshanga omwe na n'obumanyisa bw'okuzibikira obutukuza kugambaho oshanga buri omubazi y'abamwe ninga abashaija bamwe kandi abandi batabwine. Konka kugira ngu neguma neyebaganisamu omwe kuguma neyebaganisamu hazamu n'obutafaari obubi ninga cells embi ezokureeta kansa y'abashaija bakweta prostate cancer. Na prostate cancer niwaheyo kurugyerera omwe. Dr. Natumanya nashobora ko prostate egi eine omugasho omu kuzaara kw'abashaija. Prostate egi nayo eine omugasho omu bashaija okukira omu by'okuzaara. Obwire obwingi netebeekanisa amaizi g'abashaija agokureetera twazaara obumwe gakora mingi so nayo eine ekyekugasha mushaija okukira omu bikwatiine n'okuzaara. Konka ko nakushoborra koguma nokura noba omushaija mukuru eguma neyongyera obuhango. Omuntu nabaasa kwebuuza okweyongyera kwa prostate oku kwine kizibu ki? Egyo prostate gland eri omu muhanda gw'enkari akatiuba k'okwiha enkari kugiiha omu ruhago kugishohoza aheeru ahansi y'oruhago aho prostate niho aheeri. So nikimanyisa ki? Nikimanyisa ngu eguma nehanguha neba mpango obumwe eguma nefunza ogw'omuhanda. Niko kukwata ibara rirahango kariteeka
omujera noza kushanga amizi agashema kuba ngashuma gatashuma nicyo kimwe n'enkari nikimanyisa nkoguma neba mpango iguma nefunzo g'umuhanda nefunzo g'umuhanda nokushanga tuya nk'obuzu bwaki bwo kuzibikira ubuyo mbashija nambwe ninchumanywa kugira ngo abashija ko bakora batandika kuzibikira waba nokimanya ngu wareba obumanyiso obu okabwesiza bubasa kuwurugiramu ekizibu oba obumanyiso bw'okuzibikira ninga kushesha kubi nobwija omu steps omwe oshanga omushaija yabe nashesha emirundi ebiri omu izooba ati noshesha buri mwanya buri kuhwaho eshaha ibiri noyetaga ngu oze kumukisheshera kuza kushesha ekyo nikireetwa ki obwire obwingi ko enkaruka ebe neshuma gye tiine obstruction ninga etiineho ekubaasa kukyingirwa ahabwa prostate egyo eba neshohora gye kandi ehwayo prostate kweguma neba mpango ninga egyenturwinye ninga akahago kaguma nkafunza omuhanda gw'enkari nikimanyisa ngu nawaza kushesha enkari tekuhwayo kugira ngu haine ekigizibire kushuma gye ninga ekigigiize so oshanga buri mwanya gwona oine kuguma noza omu kisheshero kumarayo egyo enkari kugira ngu tiyahwayo gye so oshanga washesha emirundi mingi kandi abamwe okishanga yenda kushesha yari omu kishengye atakikire atakashohwire ahurira atakikena mu kisheshero enkari nenda kushohora ekyo nakyo nikikira kubaho kandi oshanga omwe ohikayo akozesa amaani mingi kuza kugisindika egyo enkari oshanga nagiheera kugira ngu omuhanda gwayo haine ogufunzire agwakahaga kagume nkakora ki nkaba kahangu so watandika kufuna obumanyiso obwe kushanga noshesha buri mwanya gwona kushanga enkari tekushohora gye ninga oine kugiheera abamwe oshanga na n'enkari ahi okuhika aguma mpakyendeera twabe tukiri abaana okoshanga ntwayana kugira ngu noharisika enkari yehare munonga konka abashaija abakwekyo tibakabaasa kukibaasa kubanga nekoma hihi omwe nabamara kushesha iguma netonya omu bibero ebara kuhwayosha ngu tekuhwayo iguma netonya omuzeeyi oshanga yaza kushesha omu kisheshero ninga yari omu baasi bakagira ngu eri kuza kushesha amarayo edakiika 15 bagira ngu omuzeeyi nakora ki konka oshanga enkari takukora ki etakuhwayo ninga oshanga yaza kuruga kuza kampa ari omu baasi bagira ngu nibateganisa abantu abandi kubanga buri mwanya gwona nibenda ngu bayo nibashobora kuza kukora ki kuza kushesha obwo nabwo n'oburwire kandi omu bantu abamwe oshanga nibimuka munonga omu kiro oshanga omu kiro bayimuka emirundi 5 emirundi 6 konka oshanga abantu abato abashaija abato omu kiro nayimukamu omurundi gumwe ninga omwe takwimuka konka oshanga abashaija b'ekika ekyo nayimuka emirundi nka 6 so nikimanyisa ngu ekishesho nikiba kiri hini ninga oshanga nateganisa abantu nenda kuza kushesha so ninshaba abantu obumanyiso kuburiijo obwe abazeeyi abo mutabeshanya konka nimbashaba ngu mubareete tubaragurire kubanga n'obumanyiso obumwe obw'okworeka ngu omuntu abe nafuna egyo ndwara y'okuzibikira omujungu ei bakweta BPH ninga benign prostatic hyperplasia abashaija omu kicweka kinaana abaanize emyaka 5 nangwa na 7 nibakira kuteganisibwamu oburwaire bwa prostate aho abashaija baine emyaka egi baine kureebeka ngu bayekyebeza so abantu abingi abashaija bingi baba batiine bumanyiso obwo tibakukira kwija mu marwariro nkoku nabashoborora egyo enturwinyo ya prostate omwe kaguma nebaganisamu omwe erigamba na kansa konka research neyoreka kugira ngu abashaija abari ahaiguru y'emyaka 85 almost 90% abashaija 9 omuri 10 prostate yabo neeba ekozire ki neeba eri mpango so nikimanyisa ki nikimanyisa ngu obumwe nibija babiine obumanyiso obwe ninga abamwe oshanga yija ku screening ekyo bakweta screening tuzagigambaho screening nikimanyisa ngu n'obundi abe ntakushasha nishimiye kuba nije omu irwariro kugira ngu bankyebereho mu bwire ki ekyo nizakiganira hamwe twamara kurokoba kugira gurira endwara egi konka ntushaba abashaija bise emyaka 5-6 okwija kukyebeza prostate ekyo kiri very crucial ninga kiri important kampa myengu wabasa kuba noyega muchango munonga na munonga omushaija ari okwena oreba tayari wesite kireki okubasa kumanya oburwire obu nibwijaho buta obwahatireka tubanze tuzo kakye omu kahumuro nitugaruka obutaragaho.
And that's it for today. Till the next episode. Like a daily bando, like a daily bando, like a daily bando. Omuliro nguwulira muli mu mutima gukankana like drums. Kalakata, kalakata, enendungu yakusabula. Mikono free of fire, free of fire, free of fire. Icyo kubanza inkari ni eshasha munonga iri gumurahago wabara kushesha inkari kaguma murahago mamba shasha munonga icaka biko guma murahago kumara ubwire bwinje inkari takushohora je egumane gareka nyuma ni shishin sugo agashanga umurwe ya muno ubwire bw'insugo ago butashesha sonse shaba abantu wowe n'umushije umuka inkari akazibicerera kimwe kushanga inkari takubasa kushohora ashimye kumwisiyo mbashaho ko kumureta tkorachi tubanza ije inkari tugishohoza ubwire bwinshi twese pira mutekamo kapira inkari je korachi ishohora yamara kushohora twebuza ikigeretiro butashohora je niki nendo baranje zitakubasa kuretera inkari kushohora je ninga kwesiba abamwe no shanga prostate age ko kubera impango niyo commonest cause nene cyo kukira kuretera abantu bazi bicerera kimwe mu mashije binji kose twe kubera impango munonga ifunze umuhana gwenkari yigaza echakabari oburwiro bundi obukushanga abantu beneke nkojo omukashije kushoza inkari kujiho murago icyo bakweta structure bashanga bafuna mu nkojo uje nkojo ya funzo gumuhanda bashanga umuntu atabasa kushoboreza inkarejo so ko kuje kutubanza twafuta amakapira twakuye mu inkarejo atuza korone kiresere wakora ki inkari yabara kushoborera kimwe twamara tucaragurra ibintu tujya tuye amakapiro mu bwanyuma amakuru marungi no kugira ngo uburire bwo kwigara basa kuragurwa eshinkwa gambira abashija no kugira ngo ibintu biragurra abamwe bazo ku mucyaro bamenya ngo abashija ko bakora bazibicara baguma ko kubona batokushoza je nkari amenya ngo jine ndwara yaci yabazeyi mukanda kwamiza abashija bona abo kutureba Tayari TV ngo eje ndwara yo kuzibicara ntigeragurra ukubasa kuragurwa je abashija bine kushobora bashaho ukubara kushasha babagihire kucebeza no kutungo byanjabi so ko kwija utugambira mu banyisowe uko kushesha munonga uko kwimuka mu cyaro buri mwanya gona uko kuhereje nkari yes twacira twamara kwakira tukushobora cyakubasa kwanchita ndwareje umugaraguroku hariho kushamezwa kw'emiringo myinji kuko mushahara kushobora ubwiro bwinji ndukucebera mwabazeyi ikitukira kukora kwato kwenyuma aho kushoboreza umushaho mwe atayor kumukucebera aze mu mukikirize kubanga nkiyamba abashaho kureba ejo prostate ehangukire eta ubuhango bwayo burubuta nango mwe ko kwatayo ureba ye ni no manyiso bwaci bwa kansa kugero ko kugifiringa ningo ko kugihoro so nkiyamba munonga abashaho so abazeyi n'abashija icyo mukikirize echa kabiri kutukumanya ubuhango bwa prostate ejo umwe tubasha bakora scan ninga kubateka mu TV aka TV yako nkatuyamba ibintu byinji nkatuyamba kureba ubuhango bw'ejo prostate inesisi zingahi katuyamba kurora hago kuri kareba nansigo twamara tukucebera n'enkari abunje tucebera n'enkari ubwiro bwinji enkari kweguma mu hago kumara ubwire bwinji eguma neza nk'ubukoko ninga washa ngo takugishoza kujangwe hweyo eguma ne korachi neza nk'ubukoko so shanga abashije bishika nkecho mbafuna UTIs ninga ndwara zejo system eri kushesha burikire kona ushanga nkari ne barya so bwiro bwije tucebera n'eje nkari twamara ubwiro bwije tucebera gumwonya guba kweta prostate specific antigen ubwo no mwonyo
oguryo mu prostate gland nko gushemeye kubagura umuce umubiri w'umuntu ko kushanga gwaba mwinji gwarenze ishure zikuba twino mu laboratory ziti nchimanyisa ngo gumushije nobaza kushanga ni mu prostate cancer so burkwija ndaguma tuchebero gumwonyo twachebero gumwonyo tukashanga gurya hansi ngagurya kiguru bwiro bwinji ntubiyona akanyama ka prostate aza abanyangora binje madina ko yakanyama kuko mbwa naza ko yakanyama rubortar atakanyama tunaza kufa ati nubakiyireho akafa ukashanga yitwa n'ikindi akanyama ko nishanga abashije bamwe bakicereza nkatuyamba kureba ejo prostate ninga gento rgunyu ninga kahagabo karumukanza yabashija ninga terumu kushanga hatari mukanza yabashija nicyo tucumanya tumango hato gumushije nazibicara kugira ngo prostate kozereki ebiri mpangu conga hata tukhereze mbazi tuzaganiraho bwa nyuma omishaho ninga tukushemeza bashanga wahwerwa icyo abantu bakugira ngo kuterana n'icyendezo kurwara uburuyirobu tikahamibu kucondoza nabweco abantu bine kwegendesereza research tekoliche kugira ngo wano kigita munonga torufuna prostate kansa ninga torufuna kuzibicara icyo tumazimo kandi kucondoza ko twakahwire kugira ngo twoncluding kugira ngo wakore iki torufuneke santo bashaba azonga zofuna umuriso wesheija tukuchebiri Dr. Natumanya Robert nahiga abashija ubutetina kureka barondo bujanjabi batunga ububonero nko kwigara kushesha mnonga hamwe na nebindi nenda kwamiza abashija oyina kapira kumara ubwire bwinji tubakakihamuka tokomera bwinshi bakatiremo oyije tukuchebere tukuragure ubwiro bwinji ko bakwija ububonero bwa butari bwinji ninga atafuteganiswa mnonga ntumuhembaze ejembaze kumane yamba ubwo muhando gwafunzire egumane gwigoro mparampora bashanga yahwerwamo amushanga ejembaze twahereze bijumbu butayamba bashanga prostate omwe yabire mpango munonga ningo kufunda ko kurukwinji munonga eki tukora abantu bashemiza bija tubashemiza twe muri prostate tukujihamu nchimanyisa ngo ahebe nefunza yeguka ngari yashoboraje so niye miringwe mu itwese akoraje kagure ndwarejo kandi ukushemeza nuko imiringo myinji nawe rike bakajya twaza kushemereza kamera kugira bya hanze tutakushazare hibondo ningo mumushaka kugenda nza kushara hibondo tuye prostate so byone ibyo noza kubidiscussing aho nuje tubiganiraho itwabashaho kugira ngo umuringo ngo gubonire ubwo nugwe ogutwaza kukozesa kugira ngo hwerwe nganimbasha babashije mutazo kombyara mu kafera yo ngaguma mu ino pira kubagambo bateganza nanofutora n'abantu mufutora nabo mu family zanyu so ntobashaba ngo mwije tubaragure tureba bwinshi n'umuzibicara ninga tumukusheshaje omwe no shanga ndware kirya hansi bashanga ntubasa kugitambera etakazire buzubwinje kubanga batagira gurire nambuka tukigambe hejo katujengo muze yagumokwe nashisha kubi bakamurgaho bajyango nateganisa ubwo mutamwa kapira kintu buzuba icyo kubanza uko nanabagambire ndwara ninga infections z'umukweta UTIs nzibaza rukomon munonga ubashijaba ingaruka gumumara hagumara ubwire bwinji na bacteria zigikunda nikawashanga kitaba amizo tagihamu umurutoki bakora mu imyata hazamwe bicere hazamwe siri nico kimwe n'uruhago rw'itora ingaruka gumu kumara ubwire bwinshi egumaneshishe bishenge byorohago egumaneta mu bukoko ushanga burikire kone nufuna UTIs onga ko kwija twakushemeza ninga oguma hando gwigire twagwigura ato mushanga je kare yagumanisha hora na chance zo kufuna infection za burikire kone zakoracha za chendere chindi enkargo mumara hago kumara ubwire bwinshi n'ikibi nishishe nsugo okay ngo koreba mizi gazo mu kitabo mu rutoke gakivera munonga gaka overflow gakazo mu rutoke umwe gareta mune erosion nishishe mwene jenkari kwego mumara hago kumara ubwire bwinshi etakushohora ategara ko rwure gumanishishe nsugo echishe nsugo umurwira jatarwire nensugo no kuzibicara kakurwara kare atarwire nensugo
akirwara ensigo umushanga aine end stage renal disease oshanga omwezi ensigo tuzakigaruka nyuma atoshanga twazambia dialysis kandi oshanga omuntu kwizere kare tukigura guri umuhanda akaguma nasheshaje kikabangiza kitakubasa gukora ki kitakubasa kuba so zimwe complications zo kwijomwe washanga abantu bataraguzibwa washanga bya muno burwiro buno bw'ensigo na pressure umwe azoshanga umuze yabashimye kuba nakira umburyo utwabasa kuraguraje washanga ari jana complications nyingi kandi oshanga no kushemezwa takabasa kumishemeza kugira ngo ensigo zasiskire byo nebyo so ntobasha bashobora bashije wafuna mu buzo mu kushesha nigimwe abana bashu ukashanga sho atwanashisha kubi nazibicara tayine kiyamba ntobasha ngo mbarete omuroro gitaga tubaragurre kandi je ndwanye wasafutambro Ebane mnonga wabari umurebe murungi kureba program yito mshaho wawe kireki kandi kampamye waye gacango mnonga na mnongo mshija ariokwe yashize myaka 5 garerwa kandi buri mshija wena ekintu kwataho abo kubako ko mshaho yatushoborera tarho mshija atarha kabiko kurwara uburiro bwo kuzukira mwenu nichikuru mnonga kugira ngo tayiro mshaho obutosha oyetsebere umanyuko amagara gawe gemerire kandi ukize nkusiburaha nabandi Olivia Kamsime nye Dr. Natumanya Robert ukuruga Maz Medical Specialist kandi tubantuganira ahaburire ubukuzibukira twenda garuka tukafuna hono bwiro bundi tukagamba ahaburire ubwa prostate cancer naboro guteganza abashija program eji ne kushibwaho esitongore cha National Medical Stores esitongore cy'ukujinanzwa kujana zembazi omuyihanga lyona orareje program y'imshaho wawe yabane kushibwaho National Medical Stores.